موسى أحمد سروكي دزگاه خیرخوازی بارزانی الاستوديو میوانه من حكاية موسى بخيراتي دزگاه بارزانی کنگی آلیکاری دگینا عفرینی هر دەستپێکە بویێرا چێ بوو و دەرفەتەکە باشە ئەم سەرخۆشیە ماڵباتێن هەمی قوربانیان بکەین بڕاستی کارەساتەکە گەلەکە مەزنە هەم ji باکوورێ کوردستانê û hem jî ji bajarên diyên Tirkiye û dîsan li Rojavayê Kurdistanê û welatê Sûriya jî gelek parêzgeha ew eteş çêbûye û ziyanên mezin çêbûne me wekû dezgehê xêrxwaziyê Barzanî ku em dibînin ji bûyerên hoda xelkê me çav lê ye ku dezgehê xêrxwaziyê Barzanî xwe bigihînîte wana û saetayekê jî em ji aliyê nivîsîngeha Cenabê Serok Barzanî ve hatîne agahdar-kirin ku çi mimkîn e dezgehê xêrxwaziyê Barzanî çawa xizmeta xelkê Başûrê Kurdistanê dike gerek e bi wî awayî jî xizmeta Bakur û Rojavayê Kurdistanê biketin û dîsan ser bilî behîdariya Cenabê Serokê Herêma Kurdistanê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî layenên peywendar agahdar kirin ku çi ji destê wan têt ez bawer dikim Herêma Kurdistanê êk ji êkemîn welata bû eger bêjim her yê êkî bû ku tîmên wana gihiştne alîkariya xelkê me li wê derê ew tîm li ser daxwaziya welatê Tirkiye hatbûne amadekirin ka pisporiya wan çi bî tir ji boî buwarê tenduristiyê û derbaskirina wan kesan ew ên ku mixabin dibinê avayiyan damabûn ew tîm pêk hatbûn ji tîmên Wezareta Tenduristiyê tîmên JCC ser bû Wezareta Navxwe Hikûmeta Herêma Kurdistanê û dîsan heyva sora Kurdistanê û dezgehê xêrxwaziyê Barzanî dezgehê xêrxwaziyê Barzanî bilî wa tîma طبيعي وقتی کارەساتەکە هۆچێ دەبیتن لە هەمی ئالیا بە کەسێن خۆبەخش داخوازیە ji me dikin wekû dezgehê xêrxwaziyê Barzanî bi taybetî jî ku ew karasat li parçeyeka Kurdistanê bît xelk gelek peywendiyê me ve diket ka em çawa alîkariya we bikin me jî bi derfet zanî bi rastî jî bi taybetî ku em dizanîn xelkê me çend muhtacî wê hindê ku tîmên me digel wana dabin rojeka bi vî awayî da mixabin me komeka grupa pêk îna li Urfayê li bajarên diyên Bakurê Kurdistanê ku dem û dest bi karê xwe kir ji bo pakeçkirina xwarinê û pêtiviyên seretayî ji bo wan kesên ku ziyanmend bûne kek dilbixîn min divê bêjme te yanî hemî tîmên dezgehê xêrxwaziyê Barzanî çawa wextê kesekê ezîzê wan برîndar dibît tengav dibît yek ji malbatek ji bo çareseriya û hewildana dike me bi vî awayî kar kirdiye û ya rast ew e bêjîn hemî aliyên peywendar li Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi wî awayî kar kirdiye yanî Cenabê Wezîrê Navxwe jî ku bi nûêneratiya Cenabê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li pêşxabûrê bi wextê me yekem karwan virê kir destpêkê jî da got em ê hemî mihawlatê xwe bikin ku em bigehîne xelkê Sûriya û Rojavayê Kurdistanê û hemî cihekî ku pêtivî bibin me press konferansa Wezîrê Navxwe belav kir ji dû heva xelk merak dike ji pêr ve şeşê mehê de dezgeha Barzanî kengî diçe Efrînê di roja êkê de me mihawlatên xwe kirin tu dizanin ev sinûrê sê dewletane ku em çawa bigehîne wêrê digel saziyên UNê digel UNHCRê digel kesayetiyan digel dewletên Sûriyê jî bixwe û rêkên ku li ser sinûrê dewleta Tirkiye jî ve hene îro bi heyecan ve ez dibêjim ku xeber gihişte me ku dişên karwanekê alîkariya bigehîne Cindirêsê û Efrînê jî sibê em haziriya dikin sibê ve rê bikevîn lê rêk dirêj e tu dizanî û karwanê alîkariya aniha çêkirina wan pêtiviyên xwarinê û ew pêtiviyên ku xelkî hey li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê gelek bi zehmet ketiye çikû mixabin ew karasat li wê hidûdî ye vêce em mecbûrîn barê xwe li vê dirê hazir em benekî pratik behsa vê meselê bikin sibê hûn و ایزنستان دستورسان سبه اون چنه جندریسی
اف جبركو بمليون كاس ما تماشرك اف جرينج بله. هوني تشب ببن امه چی ببین ونیش ور ببین؟ ونیش ور ببین؟ بله اوکی. پرانی تشتان الفيدريا وكو او دكتشونن كو تجي كرن كو بيت فين وان شند فيغا دا ين هري اساس درمانن آها. ما بارك باشه درمان حاضر كريا بسپاسي و بو وزارت تندرستی حکومت هریما کردستان کو دگل ما هاری کار بو بوی آماده کردنا درمانان پشککا باش درمان تدا هنه و دیسان بطنی جمارك جلك زيدة بطنيا تدا هنا خارن تدا هيا آف تدا هيا سلين صحياتا تدا هنا يعني او باكيج او تجربه كو ما هي جبوي اليكاريين لازجين چنا كو ام بجهينينا وان كسا اوين كو مخابن نكارن دمالا خدا خارن شكن نكارن دمالا خدا بمينن مال بچاف گردیه کو او پاکیجین مین آماده کری همی اف بابتا تدا بهنه دستبر کرنه کاروانه که دریجه از باور دکم حتی یه ایکی حتی 15-16 تریلین مزن جخوا دگری بله بوی دره و ام بوی جیرانا وستاینا براستی ام لباکور کردستان جی ترکیه جی محاوله دکین کاچاوا اگر تشتن حاضر هبن ام بپاره وانا جی بکرینو و بگهینین خلقي ما يخوشتبي افنا تاني جارك هوني حطاكو او يعني او بلان نامينه هون هر آلیکارین خو بردوام دکن ام بردوام بين لهر کار ساتکا کو بی اوای چید بیت از بجم تو یکی جوانی کو شایدی بو مددای کو مدز جبر ندانه حتی کو ممکن بو بیت ام هاری کارو پشتوان حتی کوبانی جی چون دما بله ام ده پشتیوان جی بین یا گرینگ او براستی از بجم راست کار ساتکا مزنه سر ملت مداهاتی بس إكتيكا جلك بهيز دنا برا ملتي مجداتشي وكو باور بكم يعني جلك كارساتين هوسا وكو كوتش راوي وكو حلب جا بيرا متت مديتينا يعني تشق روجان بفي اواي يكتيا كردان يعني بهزاران تلفون جا اوروباي جا روج هلات جا باكوري كردستاني جا روجاوای کردستان جباجرین دین مزن جولاتین دین مزن هاتنا ام چه بکین بو واجبو باکوری کردستان چه بریه مجبوی باکوری کردستان ام بردوامی لویدرینه آنها تیم کاما و تیم حکومت جی او تیم کو چوین در روجا ایکی دا همی لویدریمانه و او تیم مین خوبخشا جی هر دیسان لویدریمانه روجانه جی آلیکارین ما دچن يعني تشنكو براستي آلي كاري جالك زيدانا رنج بأس نشم نهار رقمك سريع بدامته لي بالساعات تريلا دتشن تريلين آوي دتشن تريلين بطانيان دتشن تريلين خارنين دتشن كسايتينا كومبانينا دريكا دزجي خير خوازي بارزاني را ودريكا حكومتها هريما كردستان را بردوام أب آلي كاريا دقه هنوان از باور دكام جي آنهال باكوري كردستان ودنا ودولة ولات تركيا جدا يعني دنگ دانا وياك جالك مزن هبوا أبهاري كاريا خلقي كردستاني كو بري هر کسی کی گهش نوانو و بردوامی وان جهر جهان دناری کاری. کاری تخمین بکی به بهای چقاسی اون آلی کاری دبنه باکوری کردستان. ام سازیه که نف دولتینه ام سازیه کین گرک او رقمت ام دبیجین ام هشیار بین جرقمان. ام الرابورت خود دنج دومایی که هر پروسه کی بی آوایی و حتی هندک جراجی بروشورن بچوک چه دکین چاوا اف آلیکاریا چه بون که آنین و ما چاوا بلاف کرن اف حمی ام رقم ددینه و الدومایی که و پروسه ایشالله احتیاج نکرد لی حتی بردوامی هبیتن احتیاجیت خلق ما الویدری ام دیال وان دابین و ما پشتیوانی که مزن هیا براستی یعنی ام پشت گرمین بوی پشتیوانی خلق کردستان کو لمدکن کو براستی بردوام تلفونان دکن ام چوالی اف آلی کاری وش کو آلی رکک موسا یعنی دولمندین کردستان دانه و یعنی سازی و ریخستنی ناف دولتی ام دگل سازی ناف دولتی جی کفتینه سرخطي عندك جوانا راستا وخوا يعني ام اقدار كرينا حوالين منا يعني ما قالك بيك بكار كريا لي قلت يا ام ما بيوندي بافادا تركي وكريا و ام اليكاريان قون راس دبينه وري و
gelek alwan jî gotiye me pê xweş e di rêka wera alîkariya bibin. Yani alîkariyet me em dezgehekê mezanîn yê me bixwene wekû dezgehê xêrxwaziyê Barzanî çikû hergav me kogayê dixwe hene û du nava wa kogayan da pêtiviyên pakêtkirî hene ku di halatekê hû de em bişên îstîfade lê bikin. Yên rêxrawên nêvdewletî ne ku gotiye me em me pê xweş e di vî biyavî de alîkariya we bikin lê piraniyê xelkê Kurdistanê ne ku em serbilindîn bi wana piştîvaniya wana ku bi rastî yani serê me bilind kirdiye di nava xelkê me de bû karesatên bi vî awayî ku çi Sûriyeka me nebît li çi babetekî wan pêtivî bît em bişên ihtiyacê. Ji dervekek Musa telefonî me dikin dibêjin em dixwazin alîkarî bikin em çawa alîkarî bikin. Ewropa me besta min. Hûn di vî warî de çawa dikarin bibin alîkarî. Me hejmareka taybetiya dezgehê xêrxwazî Barzanî ragihandiye ji bo Ewropa li her welatekê dî heta li Tirkiyê jî dikarin alîkariyên xwe yên maddî di wê rêkê re virê bikin êdîsa me grûp pêk anîne me piştî yani ya giring ji cem me ew e ku em herekeyeka cemawerî ya neteweyî çê bikin ya mirovî çê bikin ku hişyarkirina milletê me gel de hebît û dîsan jî ew ihtiyacên ku milletê me jî hene em bişên wana desteber bikin wana pêşkêşî wana bikin. Di her grûpekê de me gotiya wana em lêre jî dibêjîne wana bi navê kesayet ya bi navê saziya bi navê kompaniya bi navê rêxirawa çawa divên tiştên xwe pakêt bikin em pirîn di nava wan da û di navbera xelkî da em amanetên wan wekû xwe digehînîne wan. Ew ê çawa ji Ewropa bigihînin vir bi riya we yan jî ew ê li ser hesabê xwe bigihînin we? Ne hesab em didin. Me besa min transport. Belê. Eger me gotiya wana li her cihekî hazirî hebin lê tiştek heye yani gerek ez vê jî bêjim em li welatekê dî kar dike. Yani pêtiviye ku rênemayên wî welatî li ber çav bigirîn hindek cara hinek tişt hene taybetî tiştên ku destê dûne hatîne bikarînan nahêne qebûlkirin piştî jî ku ev petayên belav bûyî karîgerî hebû ji ser hemî dunyayê ev jî babetekê giring e yani gelek baş e ew tiştên ku em daxwaz dikin yan ewên ku dişyana wan da hene betanî bin cilên xwegermkirinê bin yên zivistanê bin vêca zor giring e ew cil nû bin nehat bine bikarînan vêca her tiştekî dîkeyê xarinê jî bît bi taybetî jî xarina hazir wê gelek baştir jê bête îstîfadekirinê û dîsan xîvet jî babetekî mühim e bû. Kek Musa dihat iddiakirin ku rêl Tirkiye hinek astengî ji were çêkirine ku hûn yani alîkarî derbas bikin. Te dibêjî sibê em diçine cindirêsê. Ew iddia ne rastin wê demê ku Tirkiye li pêş rêl pêşiya we girtiye. Me gotewe yani me mehawlatê dixwe kirîne heta niha çi problemeka mezin nehatiye pêşiya me di wezekê hû da di rewşeke hû da li her welatekî problem çê dibin em dizanîn yani welat dikevin yani karesateke geleka mezin e yani yê ku karê mirovî dike dibêt yani bi rastî nermûniyan bît ji bo pêşwazîkirina her tiştekî ya giring ew e em bi anahiya Xwedê di demekî gelekî nêzik da dê li Efrînê bîn dê li Cindirêsê bîn. Bi xêr bigihên Efrînê û xelkê Efrînê yani li benda we ye. Bi rastî wê bi dilekî rehet û fereh pêşwaziya we bike weke ku û beşên dinyên Kurdistanê jî min dît çawa pêşwaziya we kirin. Mala we ava destê we sabe. Gelekî spas Musa Ehmed serokê dezgeha xêrxwaziya Barzanî mêvarê.